Ujuan lagi babun pada ATM jong ki bank kimbo ye sanitizer dengan nang ni napo kalian ngajungi na directive ni kedu ya baro ki bank ki badan ki ATM kios jong ki keleng bar po bank bikin subhavan fit ye kini ki sanitizer ki badan tu ki belong ki pendat ya kenro nang ba kanum dan gano gajung sya tu sya tim ni sanitizer la ki bo gitu ki disposable thì cái bahai ba phi bộ về gitu ki ba pendat kenro but ka sanitizer ka dei ka ba kongsan ka ba don kam tam pada fimla wan bu sanitizer bu ka top ka ba ki brio bila ban sat ki gi joki ba sa ko jok persen ke apo joki ATM adla ni hajan ATM kata ka dei gitu but nin haban tho stis ki bang ba khat nang ni squat ki di ban bu sanitizer kan no kejing arab ki brio ba khat kita bisa tingkat buat beron kami atau ATM hang tu nama kita babun diberi beron kami ke ATM buat kita hidup kita jauki kalau kita sanitizer kan long kejing arab buat kejing ya baru ki balik ke ATM boleh